Aleksandra Nikolić se već danima nalazi u paklu, budući da je dobila informacije, tačnije dezinformacije, da ju je dečko Dejan Dragojević ostavio. Aleksandra se do sada nije pecala na ovakva dobacivanja za drugara, ali je sinoć tokom emisije isto izjavio voditelj Milan Milošević, što ju je prilično uznemirilo. Aleks se nakon emisije posvađala sa Nenadom Macanovićem Bebicom, jer je izjavio da i on posjeduje iste informacije, te da je Dejan odlučio da raskine sa njom, dok je ona još u realitiju. Ipak, u pitanju su dezinformacije, Dragojević nikada nije izjavio da nije više sa Aleks, niti da joj nije podrška, a kako je kratko prokomentarisao, sve će se videti, kada za novu godinu bude i sam ušao u Belu kuću, kako bi za praznike posetio svoju devojku. Takođe, Dejan je poručio da oni koji ga prate, vrlo dobro znaju da je on i dalje u vezi sa Aleks, jer na svom Instagramu s vremena na vreme objavi plišanu sovu koju mu je ona poklonila.